Oke, ya, kita cek tipe lu ya bro. Ready? Ya. Oke. Cindy atau violin? Coba lihat satu lagi. Violin. Violin atau Putri? Violin deh. Violin atau Dwinta? Dwinta. Dwinta atau Vanessa? Dwinta. Dwinta tipe lu? Dwinta. Oke, Dwinta atau Melly dan Kelly? Kok jauh berdua? Ya, sister. Oh, kalau Melinya aja bisa nggak? Ya dah, Melly. Meli. Ini tipe lu? Meli Oke. Bradley. Diem aja. Melly atau Monica? Manis banget senyumnya. Monica nih, Monica. Tipe lu Monica? Ya gue mau nikahin. Ke Monica. Monica, Gwen. Nah, Gwen, cantik nih. Tipe lu? Kayak Fuji. Gwen, Vimon. Gwen, Gwen. tetep Gwen. Gwen atau Guraisu? Oh, Jepang ya? Gue itu. Ini tipe lu? Tipe gue banget. Ini. Jadi di antara semuanya Guraisu. Guraisu.